ye abantu ntanhimbirwe nibiki koko nibiki mwebwe n'intama ibi nuko muragira ndaki nawe ntimbiri kuburyo mutadodo rupangu rw'umuntu yitanje kumviriza urugo rero n'umuryango wanje nani waramvunye uyu kwihanganira kinya yakanya ko nibiki ne rushaka ikiwe nibiki wo kudanywa huru nagwe no kumenga no kupingana n'amakinga mushaka ndabafasha muko mumenera urugo rwanje jewe ururuko ko nago nibiki ngaha ururuko ko nibiki ngaha imbere yanje uruhinga nibiki nawe ndabafasha iki jewe ko atakumufite na jana nago indaro no yawo mukobwa pano urupupe ngo wewe urekane nico gipupe ngo no ndafeka cyo gufasha musaza erega ubwo kwese kiroka twese twarabiciyemo wera uze gusanda gwindaro wewe nyene hamurekane n'ugo rupupe ingene uri beautiful basyo uri myiza kurusha bwo ngo wenda kwera indaro rekane n'ugo rupupe ninde none ushakiki ndoma indaro ndumye musaza ndenge mutamu barabara okay mumva imbere rero musitara iyo mwami koshimye mwamyaku ubwo nabo unuguru pupe mutoza murazaga mugoza abantu ngo ndabahindaro je ndaro umukobwa pandi cyo iki yigo mumva imbere musitara iyo kabisa sinyeneye nuko muza kudodora nganya mwanduza raba amadodani amaze kuza ngamu raba amadodani amaze kuva mu mwango wanje kubera mwebwe koma na mukomare kabisa imyako gusa to mvira no ngaho ndabasa no ngaho ndamira ko amazi ashushe erega sto twabyigiza ambu haguruka sha musaza always kronda kiwe mbabarire gato mugabo mbe kububaye uko hari cyo watanze ku mana shetani nayo mbe kugira ube uri muzimuko hari cyo watanze ku mana yarago Imana yaragowe niyo yaturemye tugira uku ndahari cyo yatanze ku mana Rwanda kumbe neza nifashe neza cyo watanze kuki wega wiromeze ko ari cyo watanze sawa cyose ntacyo twatanze ariko Imana kubara guhaye ubuzima suko yabuguhaye kubaye uko ubugombe bw'Imana si ubugombe bwawe kandi kuba natwe tubaye kuko n'ubugombe bw'Imana si ubugombe bw'iwacu nizo nk'umusiyo wovuga ibyo uvuga byose ariko icyo womenye kubaho mu isi ntacyo watanze na twebwe ntacyo twatanze komera ko karakora ku mutima bandanye ariko nagira ndakubwire yuko fasha ukwanye nawe wese kuko ntuzi iby'Imana yaguteguriye imbere kuba twarapfishije ababyeyi si uko twabishatse ariko ni kubw'Imana yabishatse kuba tubaheye kuko si kubw'ubugombe bwacu ni kubw'ubugombe bw'Imana kuba papa na mama barapfuye si uko twabishatse ariko ari kubw'ibigombe bw'Imana nawe irabasa umutima ubuntu buriya akashabwa raba mu imbere mu bure ku buboro ngaho aho mose twa twararize twabonye byinshi twa twararize zarahitse aya mosozi ndiko ndarira sayo gusa narize ku bintu by'ubusabuzi mugabo urankoza hano Ana gukoze nuko nari kukwinjiza ko soka mvira asha kakarawe ingo mbari nyarutse nta byahabaye cyangwa harakaba fashiriza abantu nkurire ngaha anya bagende bamvire ngaha ayo mose dako bararira generalize byarahize urabizi none baje gukora ivyo bakora rero we turabibwana mu nyuma banze bakure ngaho bajane hariya nyarutsa ingo ubwo wogo n'urupupe n'arwo rubona twara umudada yari kuguma oya reka na twara byose umudada yari kuguma byo biratu bigombora kuwa mbere genda ni waziye hosha abone ibihimbi na twara